Ale bahara pasariu yang tano do parmulani daging mumulat may gabi tano. Ale Tuhan debata na manok paho. Mohon Tuhan Yesus napalwa ko ko. Kapag di formatia. Ang magsuko Tuhan ulangan ng murasudya ina mga ramot orbit ni bakyan kay marong hari parisunya. Amen. Namaradian kian ulami langkadema. Ale bahara pasariu yang tano do parmulani daging mumulat may gabi tano. Ale Tuhan debata na manok paho. Mohon Tuhan Yesus napalwa ko ko. Kapag di formatia. Ang magsuko Tuhan ulangan ng murasudya ina mga ramot orbit ni bakyan kay marong hari parisunya. Amen. Asa martua kana mate makidili ke Tuhan olat nion olo ni nato di. Asa maradian nasida siana kaulona ay namang nasida doa kana niula nasida. Amen martangi ang manita. Ale Tuhan debata manani na di banua gigjang horo debata anak punahani ro di ngulunani. Asa elehon mahirap tiro hari-hari. Asa magmatiro kami paimahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Sa tutanamu matodi nami doho daging nami asa unang lilo kami di ujung ni ajal kami. Sa elehon tordini manugunogo kami asa diramoti kami. Molo-humolos kami ruralingguman ni hamatiani. Ati marohang serta masuk mahani lubon Tuhan tonangan na tundeng gani. Amen. Pada saat mati kita lau madagtano di bagasan hatan kita. Basa-basa